Мен Рубис Зарипов Тожи улы Ülküköy Varaşılов rayonunun Tilençi Tomak degan büyük zor tarihi oğlunda tuğup ösken kişi. Anda donluklu oğul olarak her vakitte hatta revolüsiya kadar degen medreseler işlep gelgen. Anda Oyaz İskakilar, Rıza Fakhrüddinler kilip dersler uzdurganlar. Andağı okup şakkan şakirtler Urfa'dan dokument alıp bütün şuşu tereyakta mullalar bulup işlegenler. Ben şuşu oğulda men üstüm hem okup bilim aldım. Bizim okutuşlar bütünüsü de bir güçlü. Mana misal için bunu aytam. Mana men baxtlı kişi Abdullah Aliş'in opası İlsiyat Sonkişova bana dersler Tatar tilinden öğretti. Men ağnatun bizim mektepte indi. Mana şular ko'raydi Tatar tilinin ruhu men bugün de şulay dep aytam. Benim ko'nglime, yüreğime, oňama singen ömür boyu men şitde yaşasam da 30 yıldan artık harbiy hizmette bolsam da Koysumuna Kafkazani degen milletler bilen uğraşsam da özümün Tatar tilini unutmadım, Tatarça söyleştim, uyalmadım, korkmadım. Buna bir misalına getirem. Men armiyada hizmet etken yılına 58-61 yıllarına 100'den artık Tataristan'dan Tatar malaylar var. Onlar avul malaylar indi. Şu gramotları yok, kitap okumaganlar. Benim de ola bigerek de mena Tatar halajlarına olar muhtaçı. Şol mektep yıllarından başlap indi men şol sahnede katnaşıp Tatar halajların mena İlham abi Şakirov bilen birge çalışıp yasak. Benim ezrak tecrübem bulaştım. Men şuşu Tatar balaların lim komitega jiyip her günü kiş bilen konsert beratalarım. Xurumkadan, iki ratta xurumkadan oynap, olar otura turanlar miskinler mena hadide koz aldığında men jırlaganda tugan yaklarını sağınıp yerişlerim ağzıp yılı etanlar otura-turganlar. Çünkü radyolar yok, televizyonlar yok o şahında. Endi Ruslar maşallah опять татары собрались. Когда освободитель комнату деп bizge çıkartırganlar. No, bizim замполит var Морозов деген майор соғышын өткен кіші. Мен келдім де майорға товарищ майор, мен айтам, мына шундай біз жайлашып отырабыз. Орыс малайлар кіріп, бізге ошылары келе қышқыралар, мешайт етелер. Сөйлесеміз, оларны жиып өз бөлмесіне бүтінісін керегін берді, ошыланды. Мен сені қазір гауым бақта отправлять етем деп, деген қорқытқанша, олар меңа қылмаш олар. Мен шулай еттіріп, Татар халық ижралары Рашид Вағапов benim bütün ömrüm boyu mene bala çağımdan alıp bugüne kadar benim yoldaşım. Dip sonayım yani bugünkü günde de. Yani kuptan tuvalgana uzgan yol bitmene ama bağışlanan festivaller uzduruldular. Ondan men ol nide Urman degen жерine cevap Qora urmanlarına ortasında tülkü oynay turgan yollar bar kişitim Kisteme parkayım sağlam gün sayın. Mene şu sözler bilen men şol festivalde birinci laureat boldum. Sizden işitkeniz var emiken ana degende ana altın okşarlık. Sen altından kıyılan bana şunu böyle gittiler. Çocuk korktuk kırımda. Ömrüm boyu zırladım. O sahnelerden düşmedim. Uzun işin tugin. Zırladım benim halkımını
şitte yaşaşa halk milletleşlerimizni şu tutar moğol tutar urhu arkalı terbiyeli buldu. Hem mında koytaştığından inde koytup 86 yılında atıştapı aşağı mında koytum kadar Gülzada Rıza'ya işletken koyttum mu dedi. Milletem koyttum izledi. Kilerle de var. Vardım kakras Gülzada Safiye'yle bilen kimden Azat Hüseyin'in konserti var. Men o Gülzada konsert alıp baramin. Şundan keldim de İlgiz keldim şokuray. Kelmunda da var. Mena jarşa koytkan. Bir ninde repetitsiyasiz, bir nisiz sahne aşağı gittim de ne uz yağıma koysam jarlarına. Öz yağıma koysam jirge yatıp İsner idim pişen İslarım ey halk kulşap dindir şunda. Üç yırlattılar, kırtmadılar. Bana şundan boşlap indi men mana 89 yıldan men harbiy xizmatdan so'ng o'zimizning yoshlarga bundan yaroq natijada ishlamoq avvalama ijrat olib shunda tura boshladim. Men sho'rning postoyanniy sahna artistine aylanib ketdim. Allohga shukr, harbiy xizmatimni ko'rdilar, Gulzodaga rahmat endi. O bütün ağırlıklarını, nelerini yengip, Mena Tataristan'ın 2011 yılda Tataristan'ın Atkazangan Medeniyet Hizmetkarı degan ismini verdirdi. Evet, mena şolay ettirip, benim ömrüm şu tutkunlarını kolonyada yaşadım. Terbiyeli olsa, men özümni pedagog dep şutlayım. Evet, onlar beni bek yarattılar, şu Tatarlığım için. Çünkü onlar aldığından, Ruslar aldığından, ziyaderim kazarmağa, Tatar falajırlar kursata yengarmında, onların ağızlarını şemceler Arap'tan bu benim işimde, benim derecemle bir faydası oldu şunun. Bana bir kim uğraşat etuşu olmadı, kolsuzluğu olmadı, korkutucu olmadı. Beni böyle icrışanlaşan diyen kliçka verdiler. Şöyle ettirip bana. Kolonyada ben çok yıllar sen vaktede katlaştım. Onda da orunlar aldım. Ministerden bir çok kıymetli bölekler verdiler. Maaşım diye bana maaşlar için. Şimdi bana icat meselesine geldiğinde mektep yıllarında indi ben şiirler yazmayı başladım. Buralar tabi ilerimde. İlginç temalara yaratan bir diyen burada. Hazır Leninist degan gazet çıkardı, rayon gazeti. Şunda başkanı anlasın şiddet turganda Tataristan gençleri degan gazetede şakkaladı. Anan indi bunda koşunup koytkaçtım. Evet, men de Toulouse'un icad işine kirip gittim. Çünkü bana bu 30 yıllar arasında men bana şu terbiyeye bağışlamak tutkanların ne için bana Cemiyet yoluna başkadan ne sebepler aralarında dürüst yoldan ne toplaganlar bu da benim bik zor tecrübem toplandı. Bik çok materyaller trik bilen insanlar işler bitirdi. Ana onlar turunda ben bik çok kitaplar çıkardım. Bugün kunda 42 kitabım çıktı. Şular arasında 19 zamana povestler, hikayeler 9 zamanda balalarga bağışlangan 7 şiirler kitabım, 13 jırlar kitabım, 500'den ortak jırga benim güler yazılgan. Alarını bugünkü günde de seriyeler, ilsiyarlar yapıyorlar, neler, bütenler, Kazan'dan da, radyodan da verirler. Bir yazarını halkşan deyip kabul ederler, yaratırlar. Çünkü ben özüm Reşit Vagapov jırlarını jırlap, halk jırlarına terbiyelenip üsken kişi olarak benim borçlara turgan jırlarım tüge kuti suti, kuti kırtıp, yemin sekirtip, kuti turgan jırlarını ben ömür boyu yaratmaz. Bunday sözler için hoşalamazdım. Evet. Şuna göre benim jırlarım da barsa da halkşan balgaçtım. Onu şuraya bana bir yaratıp kabul ettiler benim jırçılarım da, başkarışçılar da. Mine Rubisavi şuşunda bir iki güne sıra bir eskileyindi mine. Mine jır bilen sengat bilen şunda yakın bitindi sizime. Kiçkineden.
hərbi xizmətiniz менә бүтünләй икенче өлкә бит инде ул. Ул хезмәткә алыну мәҗбүрият булдымы? Берәр нинди ни өчен менә анда калырга туры килде сезгә? Менә совет чорында шундый ни бар бит. Әгәр комсомолец, әгәр дә член партия эшендә яхшылык күрсәтсә, алдынгы булса, аларны бит чакырдылар да партбюрога, комсомольская бюросына. Син бүген бригадир буласың. Син бүген мәктәп директоры буласың. Син бүген менә шундый эшкә барасың. Сорап тормадылар синең нең. Алар инде готовый бланканы китерделәр. Заявление язаларны да подписканы куясың. Мине шундый эшкә күчерегез дип. Мин дә шулай булдым. 61 елны мин инде 3 ел солдат хезмәтемне үтәп, инде консерваториягә әзерләнеп йөрим. Как раз шул елны иң беренче булып Малиновский дигән министр обороны бар иде, ул приказ чыгарды. 3 еллык солдат хезмәтләрен тәмамлап демобилизациягә, югары уку ниләргә укырга керүчеләргә рөхсәт бирделәр, шул якын мәктәпләргә нитеп консультация алырга. Мин дигән консультациягә йөри башладым, консерваториягә керим дип. Нитәм инде укытучылар шатланалар, сөенәләр, мотор җырлыйсың, түгесең. Карибский дигән кризисын тарихтан ишетә беләсез. Менә хәзерге көндә Сирияләр белән, үзбәкләр белән хәзер сугыш башланды бит. Ул чагында да менә бүген төнлә я любой вакытта сугыш башлана дип ниттеләр. Яшәде. Югарыда утыручылар инде, политбюрода утыручылар. И шушы сәбәп иттереп, халык ара хәлләр катлауланып китте дип, демобилизацияны бетерделәр дәген. Требуется офицеры для советской армии диделәр дәген. Безне 100-гә якын солдатны менә игә кайтырга җыенып йөрибез инде. Ленкомнага җыйдылар, бер генерал-майор озанга чандыр гына. Извините, товарищи, я вынужден начать вам сказать правду. Демобилизация отменяется. И от вас, вот несколько человек мы отобрали, которые вот пристойно направляем в офицерское училище. Офицер был военное училище. Вассалам. Мен Вильнюсқа эләктем менә училищега. 2 ел анда укыдым, менә шушы хезмәт итәм, юридическое училище. Ошап, шулай иттереп, менә мин консерватория урынына 30 елдан артык зонада, колонияда җырлап. Рубисовый, менә үкенечле түгелме шул? Үкенечле булса да бернишләп булмый инде. Берни дә шәп булмый. Чөнки мәсәлән, мин тәртипле кеше булгачтын, мине армиядә һәр вакыт комсорг итеп сайладылар. Инде беренче колонияга кайттым, анда Удмуртиядә, Ижевскида. О, готовый парторг пришел. Әле мине белүчеләр, нидән трудовая книжка, нидән биографиядан караганнар. Шуннан уже мин парторг булдым. Гомер буе койса, ана колонияда булмады. Онда ничек инде менә партияның линиясын уздырырга кирәк. Син каршы килеп, аларга шулай дип кутыртып булмый бит. Ниләрне, член партияларын. Менә шулай иттереп, мин гомер партия эшендә эшләргә туры килде. Мин 2 академия бетердем. Партия обкомиянең Югары мәктәп белән. 4 еллык неен бетердем мин курсларын. Вот аңа да диплом бирделәр. Менә шулай иттереп, гомер буе укып, гомер буе итеп, язарга минем анда инде материал вакытым булмады да практически. Кайтып өйгә хатыным белән дә кучаклашып ятырга да дөресен әйткәндә вакыт булмый тора. И то инде ошап ятыйм белән дисәң, уже солдат җигәреп килә. Товарищ майор, в ЧП в колонии. Сәбәп җигәрәсен инде утырып китәсең, анда нинди дә булса неприятность колонияда. Разбираться итәргә кирәк, расследовать итәргә кирәк, итәргә кирәк. Какой-то да культура инде турында. Менә шулай иттереп үтте минем гомерем балалар. Рубисовый, менә сезне интернеттан мәгълүматны караганда, композитор дип чыга. Әйе. Менә сез бит инде ничә китаплар авторы да, име? Сезгә кайсы якынрак, менә әдәбиятмы, музыкамы дирсең, икесе дә бер тигезме? Булай, теге минем бүлеп яшәгәнем булмады. Менә әйттем инде, армиядә чагында надан солдатларга шигырьләр язып бирәдер, кызларына багышлап инде хатларын да язып бирәдер, яме. Вакытым юк дип тегеләй итеп утырмадым. Булай инде хөкүмәт
менә эшләрен башкара башлагач, монда бит инде фикергә икенче, хәзер партияның ниләрен тормышка ашырга кирәк бит инде илгә. Менә коммунизм төзебез дидек бит инде, социализм төзеп бетердек дип сөйләшеп бит инде ул чагында. Вот. Шуңа күрә миңа икесе дә ни булды. Ә инде бу композиторлык миңа ул ни табигатьтән бирелгән. Менә шулай иттереп бер әле хезмәт иткән чагында минем яшәгән Ижевскида кырда гына музыкаль мәктәп бар, Карипованың директоры белән дуслар идек. Кара әле, Рубисов, син менә балаларны укытасың, үзең дә бик матур җырлыйсың. Дәйдә безнең музыкаль мәктәптә керә укып, музыкаль белем ал әле, син бик матур җырлыйсың дип, алар миңа шул чагында ниләрен, бәяләрен бирәләр. Әле бу урыс нитәләр бит әле, укытучылар, татарныкы түгел. Инде монда кайткач, 87-нче елны 87-нче елны беренче мәртәбә бөтен СССР җирлегендә яшәп иҗат итүче татарларның беренче учредительный совещаниесе март аенда. Мин дә килдем шунда моннан. Хәзер мин үз ягыма кайтсам дигән, юк, яшьлек дустыма дигән җырын җырлам. Картайгансың инде, Гөлшат Зәйнәшев сүзләрен язган. Бу җыр белән мин гран-при алдым шунда. Шул чагында укытучылар минем менә шушы халыкчан матур ки язганым өчен бик җылы сүзләр әйттеләр. Киләчәктә дә шөгыльлән, бер әйтеп торма, уялып торма, җырчыларга бир, шулай иттереп мин инде менә үземнән нота белмим. Менә Роза Тимофеева минем бәхетемнән туры килде. Менә була бит шундый менә. Монда кайткач инде 6-нчы музыка мәктәбе укытучысы. Ул миңа бөтен җырларыма нота язып бирде. Бер тин сезгә. Шушы миллилеге аркасында ул миңа ярдәм итте. Мин инде нота ядар, мин исән чагында мин сиңа язам, аннан күз күрсен, нотаны язарга да рөхсәт бирмәде. Хәзер дә дуслашып яшибез, аралашып яшибез. Вот. Һәр бер концерт, минем концертта булган булсагыз, бөтен җирдә баянчым Роза Тимофеева булды инде. Шуны гына әйтәм, баянчылар арасында менә күп җирләрдә катнашырга туры килде. Сине аңлап җырчы буларак, синең арттан ашыктырмыйча ияреп, бүтән баянчыны күргәнем юк. Хәзердәген ул миңа һәр вакыт менә кирәк чагында кирип нотасын язып бирә. Киюнең ниндидер җитешсезлеге булса, әйтә, менә бу өчен Рубисов әйтә бер алыйбызмы? Рубисов әлентеп алабызмы дип әйтәбез. Менә шулай иттереп, балалар мин менә шушы әле 83 яшымда Амандаган менә инде хәзер көйләр язмыйм, шигырьләр сирәк кенә язгалыйм, китапларым чыккан әйтәм җаталар, бер 2-3 китаплык менә шигырьләрем дә җаталар. Акча юк, ярдәм итүче юк, спонсорлар хәзер юк, элеккенә юк. Ярыша ярдәм итәләр, менә беренче китаптан чыгарган чагында. Хәзер андый нәрсә бетте. Рубис абай, менә 80-ның өстендә булсагыз да, тавышыгыз бик матур әле, менә нәрсәләр эшлисез бүген? Бүгенге көндә урамнарга чыгып йөрисез, урамга чыкканым юк. Менә шушы балконга гына чыгам. Аякларым бетте минем. Минем заманында әле штанга белән училищеда, военное училище, штанга белән мин заниматься иттем. Вот. Юрий Власовлар белән выступать иткән кеше мин. Мастер спорта бит мин штанга белән. Вот монда кайткач инде вакыт булмады аны белән заниматься итәргә. Вот. Бу минем соревнованиеда төшереп алган карточка. Вот. Спорт белән менә бу 25 ел колонияда эшләү минем сәламәтлекне бик нык алды. Анда пионерлар утырмый. Анда бандитлар утыралар. Әллә нинди куркыныч җинаятьчеләр утыралар. Вот. Нервы бит бер генә төзәлми. Мин бер вакытта аларга кычкырганым булмады, угрожать иткәнем булмады. Методически барбер үземә буйсындырып, минем бик күп хатларым бар иде. Шушы менә бандитлар утырып тәртипсез байлардан килгән хатлар, хатыннары белән язган
bir jünsiz kurşuk hatan көрген әлі қойын электр алғанда жоққа мишке менің мына бұл хаттарны. Мына ол хаттар болса, мен bütün dünyaya belgili bo'lgan shunday materiallar ular meni boshda bor edilar, boshlangan. Вот mana menga rahmat xatlari bir ko'p yozalari o'sha tutqanlar. Dara xotinim bilan Rafiya bilan marhum ana ol menim Oramdan boshqa endi shular bir yumush bilan yashasın bitin orab. Qarshi kelarlar, ishtirokchilardan şol tüge minde oturup şakan tertipsiz malalar. Mana жена, если бы вот этот Рубен Стасевич меня не воспитал, меня бы направили в СУА, мы бы с тобой не женились, я до сих пор еще в колонии сидел бы, деп, mana shunday жылы сөздеріндегі егеткерлер именно бик еш mana shunday neler. Bunday misallar ben size kırıp koyayım sizlerge ama. Вот. İcatım bu inşa nasıl edip etem indi? Kitaplarını 42 çıkardım, 9 çıkardım. Eberlerim jotalar, ana arxivler, kompüterde de ben keçegine oktarını oturdum. İşlerim, okullarım gitti, koşam yazılan, koyan sözler toplagan, koyan fikir toplagan deyip özüme şoklatıp. Вот. Bolğanı da yeterli köp şaxsın neler. Rubis abay, sizden soň kilişi balalar arasında topşurup kaldırday var mı? Talantı var mı? Jar boyunca edebiyat. Şu arxivlarınızı bütün ismini topşurup kaldırınga. Şanışlı kişi. Şanışlı kişi benim mene köbrek şehir işlerinde redaktör olup işledi. Kara hatır kaymaş. Kim iken o? Mirhadi Razov. Mirhadi Razov mu? Yok, Mirhadi da dost. İlgizedir o. İlgize. İlgize tamam. Lütfulun ayı. İlgize mene bir köp materyallar yazdım benim turmuşum turunda, edebiyatım turunda da hazır indi benim aşağı tırat kalayım, o bakşadan koytmayı vaydı şunda. Orada turam diyor, o da var. Evet. Bulay indi mene eğer degin mesela sizin kandidatlarınız bir şunday fenni izlenuga nile evvesine senet kişiler olsa kelip koruyorlar iken benden materyal mene kandidat skektul doktor neler döşeşe yeterlikte materyaller tutarlar. Anamında şkaflar, koridorda şkaflar, şağıranları da, şağırılmaganları da bir köp materyaller ne, yotalar.